si atuongoze, anashindwa, hakuna venye anafanya, atoke kupuvwari. Anashindwa pima tuelezea hata 2-3. Mama, atukwa tunala leo hili aka telefone mwa kwangu ni mteritwara Nyiragongo mama. Leo ninaanza funga mwangu na kale moya. Sitiete na chevro. Ni kama uko na nini nilipie moto na wewe nikulipie ukikuta mangu mko vile vya kuingiza kwa mlango unifunge. Nikale 2 mwangu na mimi nalala. Nilifanya niko noza maapareza au nafanya emo na kila siku banakiani hiva. Teni mwanjo mimi naona mwangu ya FARDC inakuya mwangu inabomola mlango banalebeba vipi. Tunashukuru sana armée révolutionnaire vile likia tugombola hapa. Bale bakaji yetu tuko na bandugu biko Uvira. Basi toke pale. Babakie pale kama tuko nafatana ma Nations Unies banana M23 itoke hapana. M23 ibakie. Hao mtutume kule Uvira, chipekeza tuambie bakaja Uvira kile tunaishi Goma. Goma walikamata Goma depuis mtemi mwai mwaka mwezi wa kwanza. Nani mwashasikia mlio risasi tena nalia? Hakuna. Abale ba voler 40 mnabasikia? Hakuna. Sasa mama tuseme pale kwa mkuu wa AFC bakamate mingine yote. Kama ni kisegezi mtutume zetu mubane na mikono. Tunateseka. Aba rero ni abaturage bo mu mujyi wa Goma hariya muri Kivu y'Amajyaruguru kuri uyu wa mbere bazindukiye mu myigaragambyo ikomeye cyane. Akaba ari imyigaragambyo rero ikomeye isaba ibintu bitandukanye. Barimo barasaba mbere na mbere kubuza leta zunze ubumwe za Amerika kwivanga mu bibazo bya Kongo. Barasaba igisirikare cya M23 gukomeza gucunga umutekano w'abatuye muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Urugendo rero rw'abaturage kandi nkuko mubibona burimo kwamagana Perezida Felix Tshisekedi. Uyu nguyu akaba yaravuze yuko mu 23 yita ingabo z'u Rwanda ziva ku butaka bwose bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi ngibi rero Tshisekedi barimo kumwamagana bamwamagana ibyo ngibyo nyuma yuko mu nama yahuje abakuru b'ibihugu cyangwa n'abandi bayobozi batandukanye mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Ni inama idasanzwe yatumijwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda igamije kwiga no kuganira ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Perezida Tshisekedi rero yakoresheje mu by'ukuri ikoranabuhanga yongera kumvikana agaragaza ko atemera ko ingabo z'ibiro rya 23 zavuye mu mujyi wa Uvira zari zarigaruriye. Ati ibyatangajwe mu kwivana kwa 23 mu mujyi wa Uvira n'ibihura n'ukuri cyangwa se ibyagaragaye. Amakuru dufite agaragaza ko ingabo zabo zifite intwaro zigikomeje kuboneka muri uwo mujyi no mu nkengero zawo, bityo abaturage bagakomeza guhura n'ingaruka z'ibikorwa n'ibibazo. Ibyo rero ibyatangajwe na Tshisekedi nibyo abaturage buririyeho bavuga bati uyu mugabo ni ikibazo gikomeye. Kuri uyu wa mbere babyukira mu myigaragambyo. Ni imyigaragambyo nkuko mubibona n'abantu benshi cyane, ni kivunge. Bigaragara ko imibare tumaze kubona n'abantu barenga 250 barimo kwigaragambya hariya i Goma. Ikindi kintu barimo gusaba, barasaba bati twebwe turasaba ko 23 itava mu mujyi wa Uvira. Atahubwo ikindi dusaba 23 nubwo yatangaje ko yavuyemo ndetse ikanavamo, ntabwo dushaka ko FARDC wazalendo n'abandi basubira mu mujyi wa Uvira, ahubwo nibavemo bose nibagende 23 isubire muri Uvira igende irokore bari abaturage. Ati turashaka umutekano, nta turambiwe abitwa ngo ni 40 volera ubujura bwakorwaga. Ati turambiwe wazalendo, turambiwe FARDC iza ikatwiba ikadusenyera ikatwiba. Ati nabajura bonyine. Ni ibintu bikomeye cyane turimo kugenda tureba birimo kugenda biba. Ati mu by'ukuri urebye ati Goma ituwe n'abaturage benshi barenga 2 miliyoni, ariko bangwa bamwe mu baje guhagararira abandi mu kwigaragambya. Imyigaragambyo rero mu by'ukuri ikaba ifite intego ebyiri, nubwo hari izindi zigiye zishamikiyeho turibuze kugarukaho, ariko intego nyamukuru ni ukubwira umuryango, ni ukwamagana mu by'ukuri
MONUSCO zikaba ari ingabo ziretse kongererwa manda kugera 2026 barazamagana bavuga yuko nta kintu zamaze, nta kintu zigeze zimara hariya zigomba kugenda. Ikindi baravuga ko 2023 itagomba kuva hariya mu mujyi wa Uvira, ati ibingibi nabyo ntabwo tubishaka kubera ko n'abantu baje barangije bagarura umutekano, bagarura ituze mu baturage ba Kongo. Bati kandi turasaba umuryango mpuzamahanga gukora ubukangurambaga bukomeye cyane burushijeho kugira ngo ibibazo by'abanyekongo bikemuke binyuze mu biganiro, kuko nibyo abaturage bashaka. Abaturage barambiwe guhora bumva imbunda, abaturage barambiwe imitutu y'imbunda, abaturage barambiwe guhora baraswa, guhora bicwa, urusaku rw'imbunda nirucecekeshwe muri Kongo. Ariko ibyo byose bikorwe habanje kubaho ibiganiro hagati y'abaturage b'abanyekongo bose, nta numwe uhejwe. N'urugendo nanone kandi uretse gusaba mama 23 yuko yaguma muri Uvira, baranasaba bati mama 23 bohora n'indi migi igifite ikibazo, ikigeramiwe, igifite ibyago bikomeye cyane hariya irimo kwibasirwa muri leta zunze ubumwe za Amerika, nako muri leta ya Kongo. Bagasaba leta zunze ubumwe za Amerika yuko yava hariya mu bibazo by'abanyekongo, ahubwo noneho ngo bakita ku bindi bitandukanye, bagasunika kugira ngo abanyekongo bagirane ibiganiro bikomeye cyane. Abaturage bo muri Goma nkuko mubibona bari no ku cyicaro cya MONUSCO hariya i Goma, ho bavuga ko ibintu ari byiza mu bice 23 igenzura ugereranyije n'igihe ngo hari hakiri FARDC n'imitwe bafatanya. Mu byapa rero birimo ndimo kugenda mbona abaturage bafite mu byapa bafite barimo hari nk'ikirimo kuvuga yuko ngo ufashe ngo AFC 23 ngo bihwanye na amani kwetu, ngo n'amahoro yacu, ngo 23 yivuze ngo bihwanye ngo no kugira amazi meza asukuye. Bati yuvuze 23 ubuvuze mu by'ukuri kugira umuriro kugira umuriro w'amashanyarazi. Bati 23 bihwanye na maendeleo n'iterambere. Bati 23 bihwanye n'ubumwe. Nibyo abaturage barimo kugenda bagaragaza. Bati bivuze nicyo ubusobanuye. Bakongera hari n'undi ndimo kubona ufite icyapa kirimo kuvuga ibindi kuri Perezida Tshisekedi. Reka nshake icyapa cya Perezida Tshisekedi mbabwire uko uyu muturage we arimo abivuga. Nk'uyu nguyu ati Tshisekedi tifashi egal tribalisme, ironda bwoko cyangwa ubwoko umuntu aturukamo. Atifashi egal carte voleur, abajura. Atifashi egal wazalendo, ni bakavugamo na xenophobie, ivangura rishingiye ku moko. Ati nibyo Tshisekedi asobanuye hano, twebwe turamurambiwe. Abandi bati tunashukuru uongozi bora wa AFC 23. Niko uyu nguyu we yabyanditse, ati tunashukuru uongozi bora wa AFC 23. Ni ibintu abaturage rero bafite hariya muri Goma, barimo barigaragambya, barimo barakora ingendo ndende cyane n'imyigaragambyo iteye ubwoba. Abantu barenga 250 ariko baranarenga nyine nkuko bigaragara. Harimo moto, bose barimo baragenda bashima ibi bikorwa 23 imaze gukorera abaturage hariya mu mujyi wa Goma. Harimo umuturage uvuze ati ngewe mu by'ukuri natoye Perezida Tshisekedi, ariko ni umuyobozi utaragize ikintu na gitoya ngezaho. Ati kubw'iyo mpamvu rero ndamwamaganye, nagende nave ku butegetsi. Bakabura amazi bati se ni bivuga nk'ibintu bibiri. Urimo kubona yuko Tshisekedi atakoze neza. Uyu muturage ati urebye ubujura nka 23 yafashe, ubujura bwarashize, nta bujura bukihaba. Ariko urebye ahantu bataragera hari uwacyara ubujura. FARDC irakica abaturage, wazalendo irakica abaturage, FDLR bamereye nabi. Ati rero ibi bintu mu by'ukuri bikwiye gusobanuka 23 naho ikahafata ibi bintu bigashira. Hari n'uwazanye icyapa cyanditseho ngo no retour de clochard, izangabo nyine Tshisekedi yavuze ngo FARDC ngo yasanze ari clochard. Ibyo ngibyo byose abaturage barimo baragenda bigaragaza bavuga ati ntabwo dushaka ko
M23 iva mu bice yafashe, ahubwo nigende ijye gufata n'ahandi igarure umutuzo, igarura iterambere. Hanga aravuga ati wanawake wa Nyiragongo wanashukuru FC M23 kwa kazi kubwa. Ati abagore bo muri Nyiragongo turashimira M23 akazi gakomeye ikomeje kugenda ikora, n'ibyapa byinshi cyane bikomeje kugenda bigaragara hariya Igoma. Imyigaragambyo ikomeye koko, imyigaragambyo ikomeye ndetse iteye ubwoba rwose irimo kuba hariya mu mujyi wa Goma, hariya muri Kivu y'Amajyaruguru. Ariko noneho reka tuve muri Goma tujye muri Uvira. Uvira naho harimo haraba iyi myigaragambyo. Uvira harimo haraba nayo iyi myigaragambyo yo kwamagana yuko FARDC yasubira mu mujyi wa Uvira M23 ikagenda. Ni imyigaragambyo mu by'ukuri nayo ifite indi sura ikomeye cyane. Abigaragambya nabo barimo baragaragaza ko banyuzwe n'ubuyobozi bwa M23, bakavuga ko uyu mutwe ngo wabafashije kubona bimwe mu by'ibanze batagiraga, birimo umutekano, birimo ibikorwa remezo. Byongeye kandi abaturage barimo baraha MONUSCO ubutumwa bwanditse, bayikirije ubutumwa bwanditse busaba ko habaho ibiganiro bihuza abanyekongo bose bigamije gushaka umuturambye w'ibibazo igihugu kimazemo igihe kirekire. Ibi ngibi rero byose bibaye nyuma y'uko kwa 17 M23 yavuye mu mujyi wa Uvira wari umaze iminsi mike yegaruriwe nyuma y'igitutu washyizweho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko cyane ijambo ryariye M23 ndetse rikarya n'aba baturage b'abanyekongo, baravuga bati ni gute Perezida Tshisekedi yagiye mu nama, yitabiriye inama yateguwe na Museveni, yarangiza akagaragaza ko tugomba kuva no mu bindi bice byose twafashe. Ni ibintu abaturage barimo kwamagana bati ibintu ntago Tshisekedi yagombaga kubivuga, ntago yagombaga kuvuga ikintu nk'icyo ngicyo. Reka rero dukomeze dukurikirane iyi myigaragambyo.